Swastiastu. Halo, Swastiastu, semeton, titiang dian. Mangkin titiang pacang nguacen cerpen bahasa Bali. Sane memurde Kajeng Kliwon niki wantah kekawi saking Beli Made Sugianto. Ane mangkin titiang kejudi untuk nguacen cerpen puniki oleh Beli Putu Supartike nike owner saking Suara Saking Bali, majalah Suara Saking Bali. Suksema Beli Putu sampun ngicenin galah titiang ngewacen cerpen puniki. Ya, antos 5 menit manten yang pacang mulai nggih. Swastiastu Beli Komang, Swastiastu Beli Putu Suartike. Suksema sampun nyarengin. Swastiastu Om Catur ring Lampung sampun nyarengin. Dumugi samian kenak-kenak manten nggih, tetap berada di rumah, sampun ngilah-ilah. Sane mangkin titiang pacang kewacen niki cerpen yani Memurde Kajeng Kliwon. Niki wantah kelodalang maring raine Kajeng Kliwon hukum atal pinanggal 2 dase sasih kapat April 2016. Sane mangkin titiang pacang ngawacen cerpen puniki live ring Facebook titiang nggih. Niki wantah cerpen utawi cerita pendek mabasa Bali sane keunggah ring website Suara Saking Bali. Sane nenten presiden nyarengin dados wacen cerpen puniki ring web Suara Saking Bali. Diklik manten Suara Saking Bali nggih. Nggih sane mangkin titiang pacang ngewacen cerpen puniki. Ngiring biar sayang sareng-sareng nggih. Putu Arya tu sing ngelah pilihan len. Sejabe nutin piteket keluarga lan timpal-timpalne. Apa buen utsawa mengubat ke dokter saluan pocol. Kudang dokter suba kealih, nanging segere tusing kepanggih. Suba pitung tiban memene gelem, ngancan wai ngancan meragang. Kadirase ding-tingang 5 tusing mampu. Doktere suba nyerah ngubadin memene. Ane kediagnosis sakit komplikasi, luwere jantung, diabetes, menyembuh kanker. Jadi keluarga itu nulan timpal-timpalnya nujuang ubat kemu ke balian. Sujatene Putu Arya tusing percaya mengubat saking supranatural. Nanging ia jajah kucap tusing ngerunguang rerame. Antu mekerame Putu Arya nyak ngerere nangubadin memene di dokter lan nunas tambe kebalian. Ya diastun dikenahne Putu Arya tusing percaya. Ulian bat kenahne ia mejalan ngatehang memene meubat kebalian nemuning Sukre Kliwon. Dinane entuk keucap tenget. Becek nunas aja, wiaden nunas tambe. Neket diwangan jero baliani. Batesne kerasa yang bat metindakan. Ulin cerik ia tusing percaya teken balian. Ia nyaihang baliani untuk penipu. Ngaku bisa ngubaden sekancan penyakit. Deje balian, ia masih nyedang ngubaden sekancan penyakit ane mentik di gumine.
batak ngomongang bisa ngubaden sekancan penyakit cang bisa kewala seken nyedangnya gerak cang sing percaya sing mekejang sakitnya nyedang segera ucapnya ne berangti di hati puta Arya nenten percaya de sumandang saya tindakan batise ubaden memen caine ya dia tuh cai tuh sing percaya teken balian nanging tuh sing ada pelehne mau sahe nyegerang memen caine apang suut kelare-lare mejalan antungan ngerasa sumanang saya caine pebesen pamane mengiang di kuping ne putu Arya ngingetang pitutur pamane putu Arya ngangsehang mejalan mulian memene kegandong neket di banjah baledaje ia negakang lan nyelelegang memene di temboke tinggalin jero balian masa sonteng di kamar suci sanjane entu anu ada penangkilan meceladukan pepinahnya putu Arya dugasin negak ngantosang giliran memene maubat pamane teke uli diwangan ngabe roti ngabe yeh merasa aget putu Arya anu ngelah paman maimbuh urati teken memene maidehan pamane ngatah memene maubat pamane masa nyedia mobil maimbuh nyupirin rikala memene maubat mau tang budi putu Arya teken pamane putu Arya suba sing lahnyen bapane suba ngalain ke tanah wayah bapane masih sengelah nyamu tugelan aget ada paman uling memene ane urati di subane penangkilane mepamit jani gilirane iya putu Arya memene ke ubaden putu Arya ngosong memene ke kamar suci di kamar suci ia ninggalin jero balian mabusana sarwa putih di temboke ada topeng lan patung luwire patung Dewi Kuan Im diapit lawangi pelangkirane ada patung macan lan singa di samping patungnya ada tedung warna putih lan kuning lenang teken patung ada masih keris mejujuk nanging muncuknya tusing mentajeban mirip muncuk kerise misi rerani mapan tekek mejujuk di temboknya masih ada pecut ikut bepai pedang trisula lan cakra kamar suci jero baliane kerasa yang tenget pingit angker manut krama sane matambu jero balian keucap nedang sidi lan betel tinggal sekancan penyakit sida keterawang maimboh mesaih aja hasil laboratorium rumah sakit liu penangkilan ane gelem nget seger oger disubani kepicayang tambe ring jero baliane puniki maimboh ubade alih mapan liu mentik dinatah umai lan dipundukan carike sekancan dondonan ane empoke angguna loloh dadi tambah mau tahu maimboh sesarine tusing jegede mekade penangkilan ngancan ngeramean orti ane ngelimbak tiosan teken anak nunas tambe keramane liu nangkil nunas pesugihan pasikepan kantos nunas sentane liu kerama ane bekung nganti tiban-tibanan tusing lah piana man pice utama kerama ane bekung kapice tambe melakar lengis mencampur
kame kaki. Lengise ento kaolesen di pusaka pingit kramelana. Yening krama istri kapice loloh kecambah. Orti balian sakti batal tinggal puniki dingehe teken bapane Putu Arya. Mawinan ia nyak ngatehang memene maubat kemu. Putu Arya nutim pamane ane ngajakin memene maubat ke jero balian. Ya diastun mesantulan ling kenahne. Mapan ia popes nepukin pisage meyegan ulian maubat ke balian. Ulian maubat ke balian. Di keluarga dah dibuat kerana baliane sewai ngucapang ane ngaenan sakit tuah layah lan gigi sing jelenan tuah nyame. Dingah sao balian buka ketu Putu Arya dadene sing percaya anto mawinan di keluarga mapuika ngajaknya memisan, ngajak ipah, ngajak tugelan, saling curang kerana percaya munyin balian. Baliane sewayan ngoryang sakite ulian pegayan manusia sakti, pegayan leak. Di keluarga dadene saling cenindra, saling kaden bisa ngeliat. Ulian percaya munyin balian. Baliane sewayan ngorang sakite ulian pegawai manusia. Ulian percaya munyin balian di keluarga saling sepegin. Rasa jengah, rasa sebet, sakit hati terus tumbuh di keluarga sani makade keturunan serta temepuikan. Lenan teken numbuang bibit sakit hati, pituduh jero balian sewai ngebatin kerama ane nangkil lunas tambe. Sekadi di Pakubon kasambatan kuangan pelinggih. Anto makade nyileh pipis di LPD anggon nyujukang pelinggih. Pamupotne utang tonden lunas, ane sakit masih ngemasin mati. Patutne adeng-adengen minahin mapan iraga subengelah sanggah muah merajan di umah jero puri utawi geria suang-suang. Buat ane buka kitu makade Putu Arya setaten nanggehang. Ngayanang batesnya metindakan ngajakin memene maubat ke balian. Nanging jani ia ngentungang kenahne ane status sumanang saya teken jero balian. Mapan paman lan keluargane status nesek apa ngalih ubat. Sing ada pelehne naduanin memen caine ubaden apang seger pabesan ento setate mengiang di kuping ni Putu Arya. Pengabtine memene seger nandanin papinahne mejalan maubat ke jero balian. Aduh tinggalin memene becara bangke marajak maubat main ulipidan sing keubaden petakon jero baliane. Tengkejut Putu Arya ningehang atur jero baliane. Das nyagjak bangun tur nyagurin. Ia sing terima keucap tu sing ada usaha ngubaden memene. Putu Arya nengeng. Neng peninggalan jero baliane. Jero balian makirik. Atapa kerana peninggalan penangkilane memarak. Ulian pedih. Cai bisa ngubaden apa tusing deng ngawag-ngawag mepete masuang munyi. Ucap Putu Arya di kendahne. Pedehne keliwat, gigene ngeretek, limane tekak megemelan. Pamane ngenggalang ngisi Putu Arya. Yen sing ketu mirip sube ngamuk tur nyagurin jero balian.
Putu Arya ngelawan dugas pamane mereke awakne. Nanging iya tusing nyedang mekibe. Ngancan mekelo pedehne ngancan nayuhang. Putu dayuhang kenehi. Lan nunas tambah apang enggal seger memene. Putu subes ngelah bape ngemasin mati ulian sakit. Yen sing ubaden memene, putu lakar dadi anak ubuh. Sing makita ngayahin memene apang seger. Ningah tutur pamane buka ketu, putu Arya ngancan ngendukang. Perjani ngeling kerana jejah kilangan meme. Jani ia suba masuk serah. Nunas tambe teken jero balian. Tusing bani nungkasin kerana jejah baliane buya mepice tambe. Ulian gedek teken dewekne jero balian micayang cetik anggun ubat pemungkas. Jejah ia ubade kecampurin sianida. Ratu betara picayang mementiangi ubat sane utama. Pengabdine putu Arya di ati. Di kamar suci jero balian kemak-kemik muncarang mantra. Tangane ngisi sangku. Suwud memantra ngetisin tirte. Memene jerit-jerit nanggehang sakit kala keketisin tirte. Putu Arya ngenggalang ngisi memene ane ngenangning dah duoh nanggehang sakit. Ia nyingakin uling bibih memene pesu getih kental mewarna selem. Ping ngedil memene ngentahang getih badan mebo andih. Memene ngelemet lantas sing inget teken dewek. Sampunang jejah cening makajang wisya dibasangne suba pesu. Yen suba enten sinah bayune nyegerang. Memen ceningi kena cetik. Da jejah kerana suba makajang pesu. Agat cetik bali. Yen kena sianida sinah bapa tu sing nyedang nulungin. Tuni bapa nyambatang memen ceningi suba kronis mara ajak mai. Yen nganti kasepan sinah tu sing nyedang nyelametang. Sing ada kenah bapane jelik. Tuah cening kadropon ningehang maimbuh berangti. Kewala bapa tu sing jemilu pedih. Bapa masih taen teruna, patuh ngandelang bayu akas. Ucap jero balian sinambi ngurut apang memene putu Arya enggal enten. Ampurayang tiang jero balian, ampurayang di tiang jatme kalintang tambet. Putu Arya ngedeh pelih. Tusing makelone memene enten. Muane uling putih lepis. Jani masri yang galang. Ngenah cara misi getih. Sukah percaya nanging jani sekeng memene nyedang batek ning tingang lima ngajak batesnya. Putu Arya liang nepukin memene nyedang ngemelang limane. Saking liang kenahne, Putu Arya nganti nyumbah jero balian di arepne. Mara nyumunin maubat. Ada cihna memene lakar seger. Mara ia nyesel. Nguda sing uling pidan ajak maubat ke jero balian. Karuan doktere nyerah ngobadin. Mirip kerana tusing penyakit medis. Ane sakit non medis. Sakit amah leak. Kena cetik nyedang ngobadin di balian. Yen kena sianida sinah kekeh mati ubaden di dokter. Jero balian mebesen teken Putu Arya apang jemet murehin memene. Semengan tengai lan sanje
apang borehin aji bawang don piduh akah 7 musne muah jangu. Mapan pegain manusia kelintang sakti, Putu Arya masih tujuine ngalih ubad ke pura dalam. Ngalih ubad ke pura dalam apang silip sing dadi ketara, sing dadi ngajak timpal, nanging sing dadi milu ngeranjing ke pura dalam. Tambah utama ada di pura dalam ane dadi besik ngajak wewidangan setre. Paling melas nunas tambah kala Kajang Kliwon meimbuh tilam. Mih ten gelisang padem memen tiange jero, kanton joh Kajang Kliwon nemu tilam, ucap Putu Arya. Sing memen cedinge subengancan seger ulian rajen borehin. Bapa masih mapicir loloh apang memene enggal seger. Ngemaling tambe di pura dalam. Anggon pengenep apang memene ngancan seger ke jati mule. Sawireh atman memen cendinge aturange di pura dalam. Inggih jero balian di tiangnya dia, apang memen tiange gelis seger. Ngancan dine, memene ngancan nyegerang. Tiban-tibanan ngajeng lan manjus di pesarian, jani subenyedang bangun pedidi, maimbuh negak di banjah umai. Nanging Putu Arya tusing ngemang memene mejalan melehan doh-doh. Ngancan liang kenahne nepukin memene ngancan seger. Ia subebani ngalain memene rikale makemit di pura apa buen ngayahang magebagan di pos kambling. Makelu sube ia tusing tain ngayah di Banjar. Ya diastun memene enu medemang ayahan. Kerana ia enu teruna. Ya diastun tonden tuan ngayah mebanjar, nanging Putu Arya mula demen ngayah masuk ke duka. Jani di Banjare, buen nyumunin pos kamling kerana durat maka midahan ngemaling pratima. Di bebanjar ipune buen ngidupang magebagan. Maimbuh ngeronda nyelehen wewidangan Banjar. Kita masih Banjar di Pisage. Utamane sane madue petapan barok muang rahangde. Ngelaksanayang pos kamling. Sami sergap senjata muang pentong rikale ngeronda. Jani galahe Putu Arya ngalihang memene ubad ke pura dalam. Ia ngancan percaya pituduh jero balian kerana membukti memene ngancan nyegerang. Sujatene Putu Arya gerap yeneng tundene mejalan pedidian kala peteng. Ia tuah wanen menyaguran kerana lengene besah ulian fitness. Apa buen mejalan padidian ke pura dalam, di wewidangan setre, gerap ne ngancan pesu. Ulian gerap, ia sewayan buung muspe disanggah, yen sing ada nimpalin. Ia gerap kerana uling cerik sube aru-aruine satu leak. Kocap leak ne paling demen melali ke setre. Mapan di setrane mambu miek ke uncap ganda mayu. Yening ada kerama kelayu sekar ke aben muang ke pendem di setre. Petengne leake mapupul ngedum ambu miek ganda mayune. Minahang ngaliang memene ubad di setre ngancan pesu gerapne.
Nanging yen sing mejalan sinah keucapi wal, sing rumu teken reramu. Iya ngeden-ngedenang bayone lakar luas ke setre. Tengahing dalu Kajang Kliwon metimpal tilem. Ya diaston jering bulon kalongne putu Arya mejalan ke setre ngaliang memene ubat. Uling jumahne ke setre iya negaken motor. Montore ke parkir di tongos bet apang silip sekadi pitujuh jero balia. Pabesen jero baliane sing dadi ketare rikale nunas tambe. Di subane suwut macaplagan ngajak kerame tusing kengken untengne rikale nunas tambe tusing ade ane nawang. Jero balian nyambatang kale Kajang Kliwon apa buen tilem buang purnama pasti liu keramane nangkil kepura. Ada madewas raya nunas kerahyuan, ada masih nunas nomor buntut apa ngukup togel. Butuh sing sandang jejah kepura dalam, mapan keramane pasti rame nangkil kepura kale rainan, tutur jero baliane. Tuture ento ingetange, mawinan ngangkebang parkir montorne. Serasa sing ngejengkin tanah, serasa kambang batesne lakar mecelep kepura dalam. Bulon kalongne putu Arya mejujuk, abokne kerasa yang jering. Angsap sajan ia mejalan ulian jejah. Don danyoh ulung putu Arya mekecos, sawireh kaliwat jejah. Ada kenahne mekeledan, babalik mulih uliannya, magenap takutine. Kerana mejalan peteng, jejah ada lelipi ngeliwat. Bakat jak-jak payu gutil lelipi. Lacuran nasibe cara Irma bule muang kadek kobra. Ya diaston Irma bule sesuai megendeng ngabe lelipi. Keto masih kadek kobra uleng jembrane. Biasa ngejok lelipi. Pemuputne mati cotot king kobra. Ngancan pesu getapne. Ngancan ngedenang kendahne mulih. Suba di Arab angkul-angkul pura, putu Arya melipetan ngojok ke tongos parkir. Encol pesan ia mejalan. Nanging neket di malun montorne, nada ia inget teken munyen baliane, ane memesan, ane panas di kuping nih. Jero balian nyambatang ia tusing rungu teken rerame. Memene subenyem letek, cara bangken dongkang, mare ajak ke maubat. Ingat pengandekane jero balian, makade bayone ngerodok panas. Ulian jengah, ia ngewanenang dewek mebalik lan mecelep kepura nunas tambe. Ulian titiang sutindeh teken meme, ya diaston ngemasin mati titiang yaden, ucapnya ne dikenahne putu Arya. Putu Arya mecelep kepura. Di subane di jeroan, ia ngaturang canang sari di pelinggih. Mas Riang galang kendahne suwet ngaturang canang sari. Ngenggalang ia ngerik lumut di bataran palinggihe. Tugas ia ngaturang canang sari lan ngerik lumut di bataran pelinggihe. Ada papat mata sane ngiwasin laksanane. Maka kalih anak lanang ane ningalin entu
maka jang nyaluk capil zebo. Muane matekep ngenah mate song cunguh lan bibehne dogen. Maka kalih anak lanang antu berangti kerana ada anak ngemalunin mecelep ke pura. Ipun maka kalih pedih kerana rencanan ipun ni ngemaling pratima tusing nyedang kelaksanayang. Ipun maka kalih mulih apang sing pocol tur mulih memuyung sinalih tunggil ngalih-ngalihin montor. Kerana ipun percaya anak teruna ane sedeng ngaturang canang sari di pura pasti ke ngabu montor. Maling ane lenan ngiwasin putu Arya apang nyidang ngemang timpalne sipte yening anake teruna anto pesu uling pura. Disubane napukin montor kekalih durat make anto kintip-kintip pesu uling sitre sambilangan nandan montor. Suba diwangan seme montore mare kaidupang. Malingi ngebut negakin montor maimboh di malun pos kamlingi mekerai nyambatan ada maling di pura dalam. Kerana kerama ane magebagan nyerajak bangun sregep senjata ngojong pura dalam. Di pura dalam putu Arya meklengaran. Paling ngali-ngalian montorne. Sebut bayune montorne ilang. Tengkejut ia dugas ngali-ngalian montorne. Matane kasedak senter kakurung oleh kerama sregep senjata. Inggih wantah sapunika cerpen sane kewajan titiang sane kekawi oleh Beli Made Sugianto. Nika cerpen Kajeng Kliwon sane sampun titiang wacan iwau ampurayang titiang yaning wenten iwang. Niki wantah sapunika galah sane preside titiang pencarang untuk ngwacen cerpen online puniki. Suksema sane titiang aturan malih ring Beli Putu Supartike sane sampun ngicenin titiang galah. Niki nenten sempat titiang sapa-sapa niki wenten Beli Nyoman Juliadi swastiastu Beli rahajeng sore. Suksema sampun nyarengin majeng ring Mbok Sinta, suksema sampun miar sayang, suksema sampun nyarengin malih titiang live Facebook ngwacen cerpen online. Suksema saking Mbok titiang di Buleleng, Mbok Mary sampun nyarengin. Suksema majeng timpal-timpal Ibu dosen Ari Januartini sampun nyarengin. Bibi titiang ring Buleleng sampun nyarengin malih. Suksema wantah aturan titiang dumugi cerpen-cerpen sane kewacen oleh timpal-timpal titiang sane sampun lintang dapat disimak enten nggih. Nggih wantah sapunika suksema aturan titiang kirang langkung titiang nunas ampura titiang sedap untuk para masanti. Om Santi 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 Om. Suksema rahajang sore temutan senamian.